Ketheka mutegeri wa Weru TV kambitikie muthenya waku nuthite na mbere owega nkugwate ogeni ntoni cia Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa Christine Wanjeru tukemberiria ntoni cietu ni ati murungamiri munene wa kiama ya gukabanira na yura na kiaramo ni National Drought Authority na ugite county 22 irugwatini wa yura. Murungamiri uyu ni Weru Adan na ngerete na kugata Thaa ni kumwe kuria gukonekana gukethirwa kwina yura ende mwankatha ino kinyetie bantu ba thirikari kuthungirira mauntoni mamanaugite thirikari ni kwirutira bunde ekumba nikenda gutigira gutiyura rikethura gikinda antu kairita bukwithiritwe gugikarana nikirite mitaratara emega ya gutigira yura rikuthira nthi ya Kenya. When that an activity is being undertaken at the county, be it the county government, the national government, and the partners, there is a declaration which is being made at the CSG. So that's where now the declaration, if the county government has put up maybe a borehole somewhere, to avoid duplication during our meetings, then we normally get update that information. And our knowledge management will assist us. Once we fully roll out the knowledge management, now it will be able to track the various investment at the county. The other issue of the honorable member from Fafi has asked the drought situation. Currently, 22 counties are normal drought phase, and one county, Thaa, is on alert. We might have pockets of counties within county, maybe within a ward, which might be in alert phase, but that does not indicate that the whole county is on alert. So basically, we are on 22 counties are normal and one county is on alert. But that alert phase has not reached that stage of requiring interventions. So Thaa, for example, Thaa, yesterday I called the CDC to get an update, and we were looking in terms of livestock feed, but we have not reached that stage. But we are closely monitoring all the counties so that we respond before the county now leap to the next stage, that is emergency. The issue of HSNP, the expansion counties, I mean the Bonia counties, I think we are okay. The expansion counties, we did the registration when there was a severe drought. And that has resulted, maybe some of the community members were not available to be registered. But currently now we are doing a mop-up to ensure that anybody who has been left out is registered. And we intend to complete that exercise by the end of the month so that at least we try to bring on board as many people as possible. Thirikari ya kaunti ya Embu ni botete kugwata ndawa cia mugana wa mbia milioni 42 kuma kiri kiama ya meds na ni kumania na gutita kwa arwaru nontu bwa kwaga ndawa kiri macibitari ntere ino. Na riu kaunti ya Manyata ikethirwa akana sub county ya Manyata ikethirwa ikigwata ndawa cia milioni 12 mbere north cia milioni 8 mbere south ithirwe ikigwata cia milioni 5 na Mwea cione cia milioni 3 ni ndawa iri kurigirwa gutambua oryo. Tumekuja hapa Embu level 5 kuwakilisha gavana wetu kupokea madawa ambayo tumepokea kutoka Ments kule Nairobi na imefika leo asubuhi, na hizi madawa ni kuongezea madawa iliyofika last week ambayo tulipeleka kule sub county ya Manyata ambayo ilikuwa inagharimu 12 million, na sasa hii imekuja siku ya leo tunapeleka katika sub county yetu ya Runyenjes ambayo inagharimu 12 million. Kuna ile itaenda sub county ya Mbere South ambayo inagharimu milioni 5, na kuna ile inaenda kule Mwea ward ambayo inagharimu milioni 3, na kuna ile tayari tulianza kusambaza last week on Friday ambayo inaenda Mbere North inagharimu milioni 8. Kwa toto yote the amount of money ile tumeweza kuleta madawa this time round ni 42 million, na hiyo madawa yote inaenda katika facilities zetu zote county mzima. Kwa hivyo tumefanya mpangilio kamilifu wa kupokea hizi madawa katika mahospitali zetu, ambayo kuna wale waakilishi wametoka county
the county health management team ambayo inaongoza hii timu ya kupeleka hizi madawa katika facilities zetu, na wakifika kule kwa facility wanakuta committee ya acceptance and inspection ambayo imeundwa pale ikiongozwa na the facility in charge, na this time round tumeongezea MCA mwenyewe awe pale ama atume representative wake, na tumeongezea ward administrator pia awe pale ndiposa waweze kupokea hizi madawa. Alafu kuna hizi facility committees ambayo zimechaguliwa na community members ambao pia tunataka wawe pale kwa facilities, ndio hiyo timu yote pamoja na wale wametoka kwa county waweze kupeana hizi madawa, sipokelewe na siweze kutumika vilivyo katika hali inayostahili. Na sana sana tunaomba wananchi wote waweze kuwa part ya process ya kulinda madawa zetu katika mahospitali zetu kwa kuripoti kesi yoyote ya wale watu ambao wanaweza kuwa wanatumiwa kuja kuipa madawa zetu katika mahospitali zetu. Munini wa Governor County ni ya Meru niwe mutuma Ntwithinke na uretia maria makwithongeria kiri siasa mitaani matige na methire makibakanya Minister wa Urimi na Ndethia niwe mithikare nturi arute wira wawe na menyere thoko ya mira. Ariuga miario iria ikuonekana igicokanirua yaomba gwikira atongoria mamankoro injiru ontu uria ugatuma mathina ma mira matikethirwe makiraithirirua na binya ibateri. Mutuma na cokete akatha mubango wa Rais Ruto gutigiria county cia matura igutigirwa ndwangi iria ibaterie na kuthama kuma kiri thirikari nene kiri mieri 6 iria icite. Munini wa Gavana Mutuma Ntwithinke na cimiritie na kwithurwa kiuga thirikari nene gukurukira mutongiro mugongo William Ruto na munini wawe na munya minister uri mithikari nturi ibacitanitie muno kwithwa bagitegera kemera na biashara kagitaka batibiri kwithwa bakeregi utatina mibango iji. Lakini tuibetwe president wetu na kinya deputy president bawete na kinya minister wetu mheshimiwa mithikari nturi bawete ni baguchwira kimera ketu kya mira thoko. Lakini nende itwambiritie kuibwa sauti itebui siasa ira itoma ikathiria kinya atongeria beto inya. For example, mithikari nturi ari gurwara ngai amwete kanya ka kwithira ari kiri national government office yewe ni office ye nene, ni office ya giteyo, ni office ya heshima president atwete ya community ya Meru. Akiwa siasa rekonekana gitonyithio thaiji ekimira kia mira ni biri kutigana no nikenda kwa atongeria kanya kagwita ngugi mono minister uri mithikari nturi uria ugite na ikirite muno kimira giki na wetikia kethwa kigitethia kwa urira tukambiriria kuibwa sauti cie ya kwaria against kimira ketu na gukumia siasa ati ite usuirwa thoko haraka. Tafadhali kambire ya Meru tukaukuma siasa ne tuya kuthukia kimira ketu. President ya kuibwa ito kuringa kelele mithikari nturi no yona yaka tuti ku appreciate ngugira mwathani amwete na ara national government na tukimenya thai ni rionga ia tutharimite na itu kumenya mira yetu igakara boya amabu Mutuma Ntwithinke agota mutongeria mugongo mbaru nondu bakuga ngugiria chibati kithwa chinigi thirikari cha matura iketho ikene guku akiwa ntububu buketha butethire muno thirikari cha matura ntu igitangwe ikithiraia. Na kwa wito kuona batu turi county ya Meru kwena matunda yareo ya devolution na ito gucokeria president wetu nkatho nonto rira turari kiri muchemanio yura devolution conference nara Eldoret na ugire ngugi kana mbecha ira cionthe iti nara national government cia devolved functions cionthe ikeya nikenda kethira ni ruji kutiga tuike ruji rura twina ruo ni rwa boreholes lakini irrigation schemes na project cia irrigation na cia dams inara national government ire tureterwo mbeca cionthe nikenda twamua kubwithiria ntu ruji rwa kurima twababwithiria ruji twina mbia ciani nikenda antu beto ba Meru bethira bena bia kuria bia kung'ana na twithira twi food secure. Arankurukia murikite rongiro micetho na kuiba biri kweja bakuthiria kenia kinoru ikenda kithwa kinogu nikia kariba Meru. Ni tukuromba thirikari yetu ira nene national government gukirukira ministry ya sports babwithie njuhundi nikenda batuthiriria stadium yetu ya kinoru ire tumirite mbecha inyingi cia Kenya na cia Meru, lakini kiani kira gikari kitanenkanirwa kiri Meru county rirare onthe tugwita ogitumira national government
department ya sports kai area cia kianikira na kwa tuika muno vijana baraba kwenda kwithira bena sporting activities batiomba kuria nonto batina mbeca na muthina kithwa kira biashara ba Meru ju kagitega kwina micetho ayendele kaunti ya Meru kwa wi kanya getu tubwithia biashara ni twendie miraa ni twendie bia kuria ni twendie irio ni twendie majani chai ni twendie kwachie na tuendelee kuonia ageni betu intobira bomba kuona bakawirirwa bari Meru. Nkiripotera Weru TV Muthuri Muriuki. Ngwatanĩro ya arĩmi na biashara kuma kaunti-inĩ ya Meru nimeumirĩtie na kuregana na mĩario ĩrĩa yarĩrĩirwo nĩ ũrĩa warĩ MCA wa Kangeta nĩ Romano Mwito akĩoronta Moses Richoro na njũri yawe barĩa araugaga nĩmo makũrũa na mibango ya CS Mithikari Nturi ya gũkĩria kĩmera kĩa mĩraa. Nĩ makanĩte mĩario ĩno ya Romano Mwito na kuga arĩ ũmwe wa marĩa mathũkangirie mbia cia mĩraa ya cia gũcua thoko na kuthi gũcua thoko Djibouti Onturi nkinyagia utaciara maciara no mariko nkinyagia muthenya wa omondi. Ni makuromba rĩu thirikari kuthungira na gutigira kimera giki kia mĩraa nigikuona thoko na nigikwithirwa gigitetheka. Dennis Mugendi enaino nere antu midiene bakiari bakiwa nibo atongeria ba mĩraa bantu achoro na betonga bakiwa nibo machama ni mĩraa uni twira ndi mutongeria Nture no te onda ibu antu ba mĩraa bakarite ndi bathura chairman o kana secretary o kana treasurer antu bani ambani akora kaba kwenda kuthukia mĩraa through kuwa ibakarite kenda bare ambia sire ikuya kire antu ba mĩraa antu aikinyela arimi ba mĩraa. Imigambo iji ya MC wa tene wa Kangeta Romano Mwito ya kumeneria kiama kia mĩraa takio mĩraa union itongeretwe ni Moses Richoro itongitwe na kibui kirito ni Martin Mugambi uria ni munini wa mwandiki munene wa kiama ki na riuga Romano Mwito niwe abateretu gucokia biuria akaugitho kwiriku aretere arimba mĩraa agwita nthiguru ya Uganda na Rwanda atumirite milioni 20 cia arimi. Mheshimiwa Romano agiarira se manto ya mĩraa na manto ya union ndi yanke mucokaire ko niaba ya union kimwira atiri na araugire kuri antu betere Congo na bareta Djibouti na antu bau otebwo betheri kuo ndendo mucokire ndi mwire atiri no nto we Mheshimiwa Romano niwe wari chairman wa budget ya thirikari ya Meru ya Mheshimiwa Kiraito gwesa manyo budget ni wo kulukirie mbesa cia mĩraa milioni 20 no ro kulukia milioni 20 nto achoro na gitonga na barabange bare nabo ni betere Congo na Djibouti kuswa thoko ya mĩraa na manto ya baririe barimire muleko bayotiela Antoana kukia kwithura nibo batumire mbia cia mĩraa bubui uwe wetere Uganda wasoko reta Rwanda ni thoko eri koretere antu bembe we umwe wa bara batumire milioni 20 cia thirikari ya Meru thirikari county ya Meru. Martin aria athira ati ntwachiro athuri ni akiama tabo arimba mĩraa ba union na Romano ni baite siasa mĩraa ene kenda mĩraa itetheka aria nkuruki akuromba minister Mithikari Nturi athirikirie kanini karia gatigirirwe kuona thoko ya nthiguru ya Djibouti. Binkwenda kwira atongeri betu ni atiri itbareke siasa nduni Mheshimiwa Romano siasa cia kuthangalanya Meru siasa cia kuthangalanya manto ya mĩraa ithirwa wina focus imwe ya atiri onde Mheshimiwa Romano ndina njundie yote thiari mba mĩraa na biashara ba mĩraa na njire kana erengi tukiuma kiriji rumene o mĩraa ere na kukungi tariki 26 mweri yujwa inana kalendene kuririkana niyo ntuku ya untwire ya gukungwira gusaga mĩraa nthigurune tayo mĩraa international chewing day iri banganitwe ni kiama gikomekana ta mĩraa cat community ntuku bakwathiranio antu bakathomithua na kuritano mawega ja mĩraa thabu yao bari Meru. Mukuru Joseph Muturia mubunge otene wa Nyambene bari na mukaririgiti wa kanju ya kurubanjuri ncheki Linus Kathera ni bamweba bangania ntuku eu kiatho gikathithika cukuru ni amurungenerare mwirigone jwa Ntonyiri rai ndigare gintu atari muno nibuo ntokwa kyana titonga nangia mukuromba kwithwa aina takaitana na itekintu lakini watu watomero kwa ntolo kana ukaitokorana niho kinywa tiarane ana ibaku utomba kwithwa ngia etari na haki
ora tu ake mo ana bai ba ku ye no to mera kwa mo aro ye basi ana bai ba ku ne bu to ya na e da ro tamandu ne ba to mera le ken to ke ne muno akuru banjori nabo ya bari ga aru ne njuri no mwanka batura mera ne to ana to ba usiara no to ku manjori ko ye to asiara njuri no siara njuri era kwa tukana ndewe ulikana kanjuri mbere yote tano uri mweye abutarisho singe chonde cia wana ikothira itieri cia utano ake no yukasia mira watu mira ukaenderia bau ora wakwata ria ukethwa itano ntuko kinyaba kuromba ikirwe karende ne tantuko ingise gukungwira mantu mwanya tonto kuringa na bo mira ikimera kithiritwe gigitethia mugongo junthe. Pia tunaomba UNESCO ambayo ni shirika inahusika na mambo ya utamaduni, tunawaomba watambue hiyo siku, watuweka katika orodha ya tamaduni zile zinasherekewa ulimwenguni. Manto mengi baratia anto bakala mera batetiara bateatia lakini to kwa namba ya nitae baketa nara chukuru kai ko ingo iteto ana lakini ko kwa to chukuru ka cho rianto ka ore ya mera wajiara o gailo kanoe. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, Kaunti ya Meru. Hatuonekanyaga kuno kabanini utikathino aku. Amiru tutwire kwiro tutibetu na tutishietu okankuinie monyanya okankuinie aiwendi Jumamosi ya tariki 26 Weru TV bakureterete twineshietu mega concert are Checkmate Lounge tukungwire Kimeru tumenyane na tugwiranirwe tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Dharia Bingeja Florence Karani Nteto siagashina beleti koge Kiana Keidaria Keriga Oro na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na bange ba Weru Family. Mukeki omambura wa kethiro MC Mananga atethere twekire Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shilingi 500 wake, VIP ni shilingi 1,000 peke yake. Tumagaritwe ni Weru TV na Weru FM. Utemenyithie mushore, mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukukurukira namba yetu edimu 07111 038 000
kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithie na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Board of Management achiari aritani na aritoa ibako bogwa togeni bwinthe kiri 50th anniversary ya chukuru ya Kimacha Secondary School njuma ezi tariki 25 cha mweri jojo iria kathithika kenini ya skuru eu kwambiria thainya cha rukiri. Alumni kana arito bonthe baraba thomerete skuru eu ni bakurombo bakinya thithatu ni untu bakathithia muchemanio jo mbere ya mambura jambiria. Mugeni wa gitio ni mwandiki munene ministry ya kithomo Dr. Belio Kipsang. Kimacha Secondary School, knowledge is treasure. Bwinthe ibogwa tiogeni. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthiribia tho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mwanya mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishetho ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bia kurumaniria irio bia muthenya, chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata manto nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Harengi nkugwate ugani tukithie na mbere mubunge wa Ntwaka kaunti ya Thaa thiniwe Susan Ngoge Mwendo na ugite mwankatha ino ikundi nkuruki ya 40 nigunikite na mukondo wa mbere na wakairi wa mbeca iri nenkanagirwa cia GAF cia mwaka wa 2022 mwaka wa 2023 arigwa kwambiriria kiumia kituthiite makarekeria mbia cingi kire mukondo wa kathatu na kinyagia mukondo wa kana arigwa ikundi iria ciabetwe mbia au tene nwa inenkerwe mbia kairi kethirwa aki ikona ni aburia itumirite mbeca ciao na kethirwa ni matumirite mbeca wega makethirwa makiongerwa cingi na cokete auria ikundi cingiria itiandikithiti kuthie mwanka wa business cia GAF nikenda kumenya mitaratara iria itumagirwa nikenda manenkerwa mbeca onamo na matigatigwe mbeboni. Roki ikundi 40 kaunti ya Thaa biumbite kuhunika na mbeca cia ngara kuringana na mujumbe wa kaunti ya Thaa Mheshimiwa Susan Ngoga Mwindu ni ati kota ya mbere na yachire ya kunyagia mbeca ino yachire ndi ni ikundi bikujureria ara Susan ugite baraba kathingatira mutaratara uro kwendekana bakawata mbeca ino kan June gutire mpia tiari na 45 million cia ambassador peke ya MP wa Tharaka kana wachuka kwa mara na 45 million cia ambassador. Nani kaunti yonde yo kaunti yonde milioni cia magana mana no MP omwe constituency mwe million 45.
Susani akiuga barata yari barumitwe mbesa no mwanka bonanirie bura baruthite ni kingo bomba kongerwa arakinya no banenkerwe inyinge nkurukira banenkeretwe aguka bere ya siara kugana ngasa ringi bunenkereche ikirendio ngazi yake cukuru ya marioko maingi murimo kuruku arairite tangira roje rahethere yo kwaritwa baingi batie na uniform na kuthimira aritwa nkurukia 30 ikire cukuru ino arimu kinya boba orete Susani aombe kubathetera ni kingo bomba kuwataga handship allowance Fautina Labe North by the way we share the same catchment area our teachers tuko na walimu ku lakini batikana kuja this side no to handship in just here kwa kugwe gamba ngombe titie handship igamba ngombe ritoka class find handship ile nengro kinya constituency yetawe gamba ngombe nderu kwathora ntikwathorana ikenda ntubona boy gamba ngombe we komo ngorokia kinya komo kwina something bangi baran muthenya goyo bagunikire ne tangi cukuru ya Ngunga primary na arambere turaga Susani arathaganwa ana bathatu barabatere cukuru bairi secondary umwe university arana kiao kia mwekurara barira bisi mwanka bariki cukuru garo gono no atagororarwa mariuko maingi na riria kwaraguo boro handship uchete guku nureonera na mento maku koguo area no mandam kuigwo kime consider in a special way nemona we mama county mwega no gutunjari no ntutumandu tutugutwikira tetangirire kugurwa guku ndiche tukirutha rambichiegana yanda tukanda kugure tangi tariri kongi wadini ya mugaririre gikundi ya kambandi mburi cia area na nkorokie munthe arerekeria nyakinjero gwadini ya chakari gagurira gikundi kenge mburi wataino ciaria beto milioni 9.5 itikore guthiri nu milioni 9.5 ndiete raundi yenge lakini milioni 9.5 anto baina inete milioni 9.5 ichola ri kundi bionde mburi ichola na chikundi nyamora chikuru twana tuneta tukuthena mbasare ichonda gore na chuma chukuru ta mutonga matangi mbora go mokona warume go karukere balinga kira tumura chiro mwaro mundu ora muntu ara makoronigira ngo taino mwaro mundu agenda ko ararira ko angathiko mukoyu muntu raichi Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Beto wa Paul Hacethi ma muvira wa volleyball ni mwa Malkia Strikers ni mathirĩtie mashindano mao ma thĩ cia Afrika ni baria maborĩte Nigeria kwa ithatũ gwa kĩbũgũ na nĩ kĩrĩ mũbira wa quarter final marĩ yonde thĩinĩ ya Cameroon igoro ũtukũ. Matukio rigweta riri nene Kenya ni we Faith Kipyegon na shindite gold mbere ya Kenya ni kiri mashindano makung'aria makimandhiguru maria mathite na mbere Budapest ndini ya Hungary. Kipyegon ashindite rwiro rwa mita 1,500 baria arikite na ndakinga 3 na sekondi 54 ntubogu. Rais William Ruto na botete kumukatha banene na kuga kibewa kiawe ni kia mwanya. Unajua kukua defending champion na kukua world record holder sio rahisi vile. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Ameniwezesha nimeweza kudefend title yangu 1500 penye nilisema nyumbani. Hii ni my big fish. Na nashukuru Mungu sana nimeweza kuleta first goal back home na tuna hope for more medals.
Shengi Nteto na Njurai ndachanishia kinya thaa 1:30 kiogoroni mbitagwa Christine Wanjeru ithirwa na muthenya umwega. Weru. Eje ni Weru TV.